এটা তা রিমোট, এটা হেলিকপ্টার, এটা রিমোট, এটা তা চার্জার, এটা আর চার্জ সরিগলা এটা চার্জ বসিয়ে আদর হেলা আদর ব্যাটারি পকা সিস্টেম, ব্যাটারি পকিলা এটা দেখি চালু ହେଲା। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଖୋଲିକି ପକେଇ ଆଉ ପକେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ରେଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ଆଦରେ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ଦେଖ କେମିତି ଘୁରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ କଲେ ସେ ଚାଲିବ। ହାତ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲିବୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚଳିବି। ଟିକେ ପଳଉଛି ଅଳ୍ପ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଳଉଛି। ମୁଁ ତଳେ ଘୁରେଇକି ତମକୁ ଦେଖଉଛି କଣ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି। ଏଠି ବାଜି